eminyeto kwabura ukora no babire hariho umureko gw'abantu abarukukora by'emikono omuri Rukungiri kandi mukoreji ebiro mu kicayi cya Rukungiri municipality omu district ya Rukungiri bagamba nti bolemererwa okusoma ngoda mu skilling si kituufu buli omu yeetaaga skill emyoga giri important nti kati woba toyina kya mikono kyokola obeera nga talina kyokoze ebitabo ne wobeera nabyo naye nga toyina kyokola ekyosobola okufunamu ssente emirimu gya office tegirimu ssente esente ziri mu bino bye mukola. Bwana RDC mazima ninshaba okwe aho mukika utakuhika na ninshaba kanje yuskada kugira ngo wano ikabashije abo ninga bakazabo bagambire ngo Rukungiri eyehire yo gukora na government na muno ngo eminyeto ninjira abatuyiro mu kishayo munindira mwareba eminyeto byeturene kora Kagisha nayongera agira ngo nka government nabaza kusagika abantu abo kandi yabashabo kwenyijira mu program za government nk'emyoga ekyo twagala okweyama nti support weri ate tujja tandika okutegeka ne youth eba organizer tutandike mangu tumanye nti date yeno tuyita abantu abenjawulo babeerewo kubanga kino kye mukoze tekibeerangawo bamwe barukore by'emikono nabone bagira ngo bineme bizibu ebarukwenda ngo government bakwatireho tosha mukizere kurra abiye mukono ntugaywa kizana mukoro banga kutwanga banga kubimusya mweshima kandi kawe muranga musiwada ine oyu education in case turashome twabone imirimo ninga yabe buzire tubaza kubatikiye umujye mukono bituyambeho usange tutasitamira aho ngo muto tarabigiremo amakuru agagasha kwa Dani Basibye.